Kitabu cha Nyakati ya Kwanza mlango wa 5. Ana Rubeni mwanamjere wa Israeli, kwani yeye ndiye aliyekala mwanamjere ela kwa kwalo changiza ukolo kitanda cha babaye hachie here mwanamjere yagero ana Josefu mwana Israeli. Kwa vivyo Rubeni kadimire kwa ndikisho akaiza chocho vijazi karakara na ujerewe. Pia iza Juda ndiye aliyekala na nguvu kushinda ndugu zeosi, na hata kaiza kijazi chekumbola mtawali hachie ukulu yagero Josefu. Ana Rubeni mwanamjere wa Israeli, Hanoki, Palu, Hezironi na Karimi. Ana Joeli ni Shemaya aremjala Gogi, aremjala Shimei, aremjala Mika, aremjala Riaya, aremjala Baali, aremjala Bera ambaye Tigilati Pilineza mtawali wa Ashuru wa Muhalamateka. Bera wakala mbomu wa Arubeni. Ndugu zao alukolo marondikisha kulengana vijazi vyao ni Jeyeli mbomu wao na Zakaria na Bela mwana wa Azazi mwana wa Shema mwana wa Joeli. Ama tokeza yoinsi kula Iziraro eri mhaka Nebo na Balmeoni upande wa ngwambolero wa zuwa mahala yoinsi kwenda hata kukanda kanda yonyika izo kwenda hata muhwa Yufurati kwa kukala mifugo yao eri yangezeka kwa Gileadi. Wakati wa kutawala Sauli, Arubeni maheha na Hagiri na makialaga baima kishikeza goma kaloga wa Hagiri kaiza yoinsi yosi ya upande wa ngwambolero wa zuwa Gileadi. Ana Agadi Agadi mahakana na ata Rubeni kaizensi ya Bashani kwenda atasaleka. Jeli ndiye kala mbomu wao ko Bashani na mwanatini wake kala Shafamu. Janai na Shafati na nduguzi wa kulengana kolo za babi zao wale ni Mikaeli, Meshulamu, Sheba, Jorai, Jakani, Zia na Eberi. Afungahe kwa jumula ando maro kalana Abihaili mwana wa Huri mwana wa Jaroa mwana wa Gileadi mwana wa Mikaeli mwana wa Jeshishai mwana wa Jado mwana wa Buzi mwana wa Abudieli mwana wa Guni ndari kala kiswa kaiza lukolo lo babi yao. Nao Agadi mati wako Gileadi kuko Bashani na kahiza vizizishe na kaiza ndisozo za Sharoni nsi yo satami hekani. Osi manzi kwa kaiza juo ya vijazi ya wakati wa Jotamu mtawali wa Juda na wakati wa Jeroboamu mtawali wa Israeli. Arubeni, Agadi na nusumbari ya Manase makala na mashujaa akondo 1400 na magana mafungai na 900. Mashujaa amere ni vimani akumirangao na mishu na maha maha na Hagiri ajeturi ya nafishi na Nodabu mlungu wa kiasa idhia na wa Hagiri na osimari wakalahunga nao machangiza mikononi mwao kwani mamuririra mlungu wakatoa yokondo na yake azigize mavoyo gao kwa kukala mamu kuluhirai mateka ngombe zao na ngamira hao 1500 na ngonzi zao 1500 na 500 na nzoe hao 2000 na watu alifuga na ngwenga na anjimalago kwa kukala yokondo heri ni ya mlungu na makiha lensi muhaka maruho halo mateka. Ana nusumbari ya Manase watu anusumbari ya Manase makala anji na makitoa keza yoinsi kula Izira Bashani muhaka Balheri Moni Seniri na Mrima Heri Moni ando mara kala vilongoza nyumba za babi zao Eferi, Ishi, Elieli, Azrieli, Jeremia, Hodavia na Jadieli. Atuawere ni mashujaa viha mara kala mana manyekana sana na mere ndo vilongoza akolo za babi zao ela kama kalire amenifuwa mlungu wa babi zao makizangi za ukolo na yo milungu yao atu ayo ambao mlungu were wanonga mbere zao bae mlungu wa Israeli makiso sera roho ya Puli mtawali wa Ashuru yani Tigilati Pilineza mtawali wa Ashuru. Aria hala mateka Rubeni, Agadi na yo nusumbari ya Manase na nusumbari ya Manase akiyetanya muhakahala Habori, Hara na muho wago Zani na makuko hata warero.